Kot vidite, se nahajamo na plaži, na morju. Vidite, kako je lep sončen dan. Zakaj snemamo ta video? Zato, da bomo pogledali, kaj lahko naredite tudi takrat, ko boste na dopustu, ko boste na morju. Lahko opravljate vse treninge, vse vaje z lastno telesno težo, tudi zunaj na plaži, v tako lepem vremenu in ne potrebujete ničesar, ne pohorja, ne fitnessa, ne uteži. Poglejmo. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. Torej, ko ste videli, je bil to primer enega takšnega treninga, natančna navodila in vse, kako in kaj morate to narediti, lahko najdete na moji spletni strani www.vitja.si. Se vidimo. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh.